Svima ljudi, dobrodošli u drugu epizodu, nastavljamo sa Clash Royale. Kao što vidite, ispred nas su free chestovi i crown chest i golden chest. Prvo krećemo od free chestova, ajmo. Ok. Opa, minioni. Jao, nema veze. Ok. Fuj, to beži to. I zadnja karta, peka, dobro. Sad idemo na gold chest. Ok. Ok. I zadnja karta. Ništa. Jedino što smo dobili su ova 3 majmuna i minion horde. Ne znam da li njih da još ubacujem, u stvari neću. Ovdje nema ništa u shopu, tako ajmo. Kao što vidite i Arena sam 2, malo prije sam igrao, pa sam dobio ideju da snimam i eto ga. Pošto imam i ove što sam imao često da otvaram i ništa nismo dobili, samo ono. Šta sad? Čekamo prvo da ovaj prvi napadne, neću prvi. Ok, evo. Evo ovako. Dobro, ovo je dobar potez. Vidimo šta ćemo sljedeće da bacimo. Samo da izdrži, dobro izdržao. Jo. Evo tako. O mamicu ti jebem u pičku, sad će mi platiš. Sad nekako moram da, nema šanse da mu napadnem drugu kulu. Šta sad da mu bacim, ništa, moram princa džabe. U stvari neću, bacit ću ovako, tako. Au, mamu ti. Lele. Evo ti ovako. Sad će govno nešto da baci, tačno sam znao. Ok, ništa nije uradio. Sad da ćemo baciti. Ček, samo da ne napravimo neko sranje, inače smo najbolji. Nema šanse, gotove. Tako. Gotov je smrad. Opa. Fora u tome što ima mnogo jeftin dek. 3,4 mi je dek. Jao, uljuštili smo ga ko ništa. Pogledajte ovo. Wow. 3-0. A nije mi ovo kule ni tako. Ok, silver chest. Da li da bacimo ova 14, u stvari 7, ajmo. Idemo stavimo unutra. Ništa. Čekaj. Taj će, pošto ima 4 karte unutra. Šta sada mu bacimo? Gle budala. Wow, baš je pametan. Ovo nisam trebao da uradim, ali ajde da ne pravi probleme da mu već. Smradu jedan, vi šta mi radi. Pa gdje je moja peka jebete?
Dobro, ovaj mali ih sredio. I kako je glup. Pokušava sa Fireball da mi sruši kule, pa to ne može. To je tako. Čekaj, znam sad. Sad ću da mu napadnem ovako. Aj sad, da te vidim. Evo, vidite kako je glup. Po ovo ne moram da se trudim. Sad će oni sami da sredu kulu. Opa. Već sad moram da se odbranim ovdje. Evo, pogledajte sami kako mu jebe princ kulu. Eto. I sad nema ništa da baci i gotovo. Sad ćemo srušiti peka kulu. Gle, nije. Usveti u pičku jebe. A dobro, barem otišla kula. O, malo je zabolo. What the fuck? No dobro. I ovog smo pobedili. Pošto budala nema pojma. Ok. Znači, ajmo da pojačamo karte. Peku normalno. Tako. Moramo sećamo sad karte da povećamo na neki, na malo veći level. Ma di ćeš bre. I još ova posljednja. I eto gotovo. Vidimo što ima u shopu, ništa posebno. Vidimo šta će sad ovaj uradi. Ovaj Mateo. Ujebem ti šta ovo ima. A dobro, za to je sad bacio bez veze 6 eliksira. Vidi budala. Isti slučaj kao i onaj. A, sjebo me. A dobro, ja sam njega. Pa ajde što čekaš. Ubiše se. Gdje da ga stavim, neću još. Čekaj, da bacimo ovako, da bacimo iza kule princ, a ovdje skeletoni. Tako ćemo možda da radim. Ili da mu napadnem glavnu kulu. Ajmo prvo ovu kulu da mu napadnemo. I ovako bomber pored njega. Ovdje mu princ. U mamicu ti. Vidi govnar. Evo ti ovako, arčeri. Ok. Samo jednom da mu bacim ovog bombera i gotovo je. I odlazimo kula. Gotovo je, nema šanse da odbrani kulu. Sad ga... Sad će malo da se čeka, onda mu ništa kulu. Ali gotovo. Ok. Ajde bre. Evo ga.
373 ovih novca ili golda, kako već ko. Ajmo još jednu da odigramo i to je posljednja za ovu epizodu. Šta je ovo? Ma jedi bre govno. Ako ima balon, a ja ga još nisam dobio, znači jebali smo se u dupe žestoko. Čekaj. Okej. Sjebo mi ovo u peku. Pa i sad kako se sjebo. Pazite kako se samo sjebo. Gotovo. Ode kula. Bravo, nemaš pojma. Gle, vidite budalo. Ajde bre. Što se ljutiš, sve ti u pičku jebem. Ko ti je kriv kad ne znaš da igraš? Ko ti je kriv? Aj mi to objasni. Niko. Džabe se ljutiš. Vidite budala. A gdje si ti pošao? Opa. Odmah džin. Jao ti ovako. Znači sad bacamo što jeftinije karte da bi mogli da odu na ovu kulu. Lele, koje ubistvo, sine. Jebi ga, sjeba me. Sad ćemo ovako, princ ovdje. A si se sjebao. Aj, sušite mu okolo, to bre, udri. Kršila mi da mu koske pucaju. Wow. Odrali smo i KB bez večke. I ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Ako vam se svidao, lajkujte, šerujte, subajte se na moj kanal, pošto i dalje nemam nijedan sub, zato što sam tek počeo. I ako vam, znači, šerujte klipove, lajkujte i subajte se na kanal, a mi se vidimo u narednoj epizodi. Ćao!